uphini wathi hayi futhi hayi siyahlupha kodwa sobona ngathi ngibona wayeshaya iculo wayevumisa abantu elungisothayi wayeklinike shiya ukuthi wayeklini ngokwesonto wayeklini nje ngisho sihamba sobabili sihlale endlini uthe suku umfowethu wathi usehla leNewland uyofundela ubufundisi hawu mfowethu usakaseke hayi wampela wahamba futhi udu mina hayi ngihambe washonaphi ingane yakithi lutho sihambeke ngelinye ilanga sihlangane naye ngasemakethe ephethe ubhurukesi nje wakhe ubona kodwa ukuthi akukalungi kahle hayi sibingelelane sixoxe naye namathi ngiyolanda amazamba awumfowethu uyaphila hayi angitshengise la hlala khona ngaseBriyasel hayi mfowethu hayi ngizofika siyazana ke thina masikhuluma kwethu kunjengezingisi okunye siyakukhuluma kungenzeki kodwa sisuke sazana ukuthi ukhona lendoda sikhule sihlupheka obaba bebengabantu ubungasondela eduze kwababa thina nje ubona sesiqabula izingane zethu nje sithi ungasondela eduze kwababa ubuze ube nalenkolelo ukuthi ubaba ushutha akamfuni uma kalo wayethi mangabe ekhuluma ethi suka wena ngikhulisa izingane zami wena kade wangilahla esho kukhona obaba uyayizwa la athi kade wangilahla wena ngizokwenzani ngawe athi baba thula makucebe khona intombi yami athula mama cebe khona abuye athathe abuye lapho mayesebuya ubaba ube nakho ukuthi laba abashiye ngemuva makuhlatshiwe kithi kufike yena kuqala yayibona simbuze baba uyishiya njani abafowethu emuva athi hayi bayeza mina ngihlangene nani abafowethu le ndoda ke leyo mfowethu nami ngiyangibonga mayiphila kanje ngoba ukuba isekuleya ndawo abayishela masibuyele emuva baba zazibonakala impawu zokuthi ugcine umuntu kaNkulunkulu ngalendlela esephila ngayo njengamanje zayibonakala ngoba into mayeyenza wayegcina efuna ukuyihlonipha angakutsheki yabo nje thina kwesonto sasigibela naye esontweni ufike emesontweni simxoxisa kodwa ubone ukuthi ufocus esontweni kukhona umfundisi uXaba wayemncinyinyana wajwayele ukugqoka ingubo ezicwebezelayo sisebenza phi lapho kaMistry sikala okhukhunayithi naye yayizwa la kukhona umfowethu okwakuthiwa uSichitho wayehlala naye wayigana uMacebe khulu wayehlupha kodwa futhi umbono ukuthi akahluphi lokhu kokuthi uyabheka bekushaya mangabe nje ekutshela into ungezwe efaka amakepisi ngisawazi amakepisi ayo wafaka mina bayijwayele ufaka ikepisi ethi mayifika kuwena athi mfowethu ngiyabona namhlanje ngathi awungithandi hawu yini mfowethu kushuthi ubona ukuthi mina ngisile ekhaya yabo mayesuka lapho wahamba wahamba mina nje salahlekelana naye ngiyengitshele abafana ngithi mina phekwa abantu bonke bakanala mina engangihlala naye ngangimazi ukuthi uyahlonipha namanje akazashintsha wayethi mayekhuluma nawe ethi mfowethu ungakunaki okwasemhlabeni asiye phambili kwakuyimlando wakhe yabo sithandela ke yabo sasihlupha ke sobabili yabo sobabili nje kodwa sibuye sixaba nje hayi kodwa ngathi semdala la ubuye lapho yabo sithandela nje kodwa ke asidluleke lapho uyayibona mina ke namhlanje angichazi le ndoda umfowethu ubaba ngiyengibabale la ngegama amagama kufike kube khona utholakele siswakho omdala bese kuthi yena umali wayebabiza bangasho bona wakubiza umali uqhosha ngayo bese kuba khona ubamfowethu lomunye athi qeda usisi athi umuntu ehluka athi uzokwenza athi mnandi athi uzobaphi esho uvezi kulo uvezi ethi uveza okuhle welephe athi ulinganisile
abesethi umnandi ubaba wayemthanda umnandi wayeke mbonge ngisho ungekho nalo wayemthanda wajika nje sesikhulile yabona lezi zinto esizenza la igcekeni zonke ayikho ngamtshela angeke uzuthi mawufika nje uthi kwethu lokhu kwenza wayethi ubaba mayebona ukhathele ethi wemfana awuvela wecoshoza namhlanje sekubeka ukudla kuzophuma eminyango kubongele abantu bakini abadala ayikho into angayazi kodwa uthi kababa uyisonto ngalibona mina ekugcineni bewubizo kodwa ngoba hayi nami wathi engihlubuka wangihlubuka samba naye yabo isikhathi samba naye wavele nje egqoka uthi hayi way clean impela into yakhe sakugalanda noma wayengaquvuke ekseni engcolile kodwa nje wayekutshela ngento eclean hayi clean cha mina angibonge mfowethu kodwa into engiye ngiyibuke umuzi wakho ngiyafuna ungena wona noma ungeke unginike lutho ngingene nje ngibona la kukwethu futhi ke wena ufakazi yabona obaba babe bahlupha ntomali bengabahluphi ke lokhu ukuthi kuyaxatshana ubuka nje nawe izinto emuva egcene lento ayikho uyabona nakhula ke nini uma wena wayihlupheka kakhulu uma wena kokumacebe wayezakhala athi sengikhulisane nabataba ekhulisa lapha wayemkhonze kakhulu ke ngoba wayethi mangabe efike ekhaya mayifike naye makaphakelwa nje ufuna ukukhosha ngayo ibongo zawo letsizwa angeke ngisayiqeda masigida ingoma yabo babethi Stud Mavis Stud Bahade mahade sagida ingoma ujika amajika sishaya intombi sigqoka amateki impela obona kodwa ke ngeke ngisho lutho ke ngoba cha umfowethu nangangithi mhlambe uyedu kodwa sengiyabuka ukuthi enye into uyudalelwe yona ukuphila ngoba mina nangelina angiye ngimbuke mina ukuthi hayi le ndoda le iyasonta kodwa abantu uzobaye kanjani bashaya ngoba inkande yakhe uyayizwa la inkande wayenayo futhi ke ngiye ngisho mina ngithi wasiza ngaba kasekho wayelwa eqhamweni angazethola abantu bemjada hayi mfowethu hayi sengicikekile hayi mfowethu khumbula ngishaya insizwa semakhaya uze ngibaleke ngegoli washaya insizwa semakhaya wahamba wayifaka amakepisi waba amakepisi wafaka kanje athi usecashile kusoni khona umfwabo ababehlala nawo kwakuthiwa uSichitho ababefuna ukufana kodwa lo ehlupha ngulo uyayibona lo cha mina bengizothi mfowethu mina ngibonga ngiyayibona mina izinto esezenzekile kuwe kade ngitshela naye indoda ngithi mina hayi ngiye ngizwe mfowethu senambeni imhudula phansi kodwa mina ngiyazi ukuthi mayesediniwe cha ngenimeze lutho ungaba yimi futhi engazi ukuthi yabona sho ngawo la ithi ugwayi mhlale phansi uzolwa azaphumbe ngale ngitshela lapha akalona igwala mina angibonge mfowethu ngoba uNkulunkulu usibekile imizi siyakhile sasingazi thini sokwakha imizi ngoba omalo sasidla thina ukudla okwakuboshelwa la okwakuthiwa kuyaphunywa kuye lo yamuzi bamnika ushukela sihluphe kodwa uma ungasufike kithi nakumfowethu uyubona umehluko kwathi ukukhula kwethu wakho obaba ke wangathi bazonda kodwa babesiqeqesha abesiqeqesha ukuthi sibe siqile ngangamuza umfowethu ekhuluma kulede ethoyise babe nezikhwama cha wayengaqamanga wathi obaba kwakuyilo eneshungwana lakhe lesikhwama kwakuthi mase kugula umuntu bahlangane bonke kanje nalo akhiphe esakhe baba omncane nobaba akhiphe esakhe baba omdala nobaba ophakathi kuthiwa khona esizosebenza ngangamzwake kuveza lokho nami ngimlalele kodwa ngimtshotshwa wathi hayi cha yena waphuma nje abantu kubo bephathe ikhwama
Obaba babezizwa kanjani inkosi mayethatha ivangeli ingahambi lo akabanga mnandi ubaba wayenakho ukuthi engamuzwa kahle umfowethu kodwa wathi esezoshona wababiza wathi batabanga konke engangikwenza ngicela uxolisa njoba ngithi-ke ngeke sikuqede ngale ndoda kuningi mina nje sahlukana sahlangana sesihlangana futhi mhlawumbe baba ngeminyaka nishiyana kanani nenkosi hayi mhlawumbe sishiyene ngo-2 3 ngisho nje nikhule nonke nilingana sikhule sonke kodwa ngimbiza ngobhuti phela ngoba ubethe xaxa ube mina umuntu ebengikanye na umfwabo uqedu simla futhi kodwa sithi bhuti lo kodwa phela sibuye simgolozele yabo ubeshaya ka buyashaya sibaleke naye kodwa engibukayo mfowethu namhlanje obaba basekho sixakekile mhlambe mangase sixoxe lento singashoni ane ziyaphuza nawe nje ubazene bada ubone ukuthi lana bantu makufa wena umzuzu sinayo leyo nkinga ngoba mhlambe wena ufika nje ube sebeshayiwa abanye bazalwa yini sebeneyingozi ubone ukuthi ayikonakele umfowethu ke mina ngiqala ukumbona esehambile wakuhamba 5 years ubaba wayethi mangabe ethi wathi uyoshada afika ubaba wathi kuthini hey sek abano kumfowethu mina ngizalo mashezi ngeke ngiye kumfowethu kushuyise athi angazi noma uneyichide lo mfazi athi lo mfazi ngashada kanjani mfazi ushade eflatini hayi baba yabona baba hamba uyomshada hambani mina angimfowenu phela kusho ubaba esokithi hayi ngempela ke wayegcine ngale kodwa waveza ufakazi eseshona ukuthi wayebakhonzile hayi kakhulu wayefika kimi ngimkhame ithuba ngimkhame alale ngimvubela amasahla kodwa wangibiza wathi umfowenu mfana wami awubize abafundi ngabiza lo mdala sabiza lapho kwasuka umfwabo kwakuthiwa ulokhuze egoli cha wafike futhi hayi washona sebeka kuyenzeka ke sisi emndenini uma uthatha lenkonzo uhamba abantu bangakubuki ngendlela hayi ukuthi kwakuwukuthi lo mfowethu wayephungile kodwa ngesikhathi ehamba nje abamthandanga obaba athi singazani ngani ngashayeleka umthetho obaba kwangamadoda athanda umthetho kodwa nami ngangaya ngakuba angikutshela kodwa kuthe ngenanga ngificana naye hayi wakhombisa ukungithanda wathi futhi sazwana mina kusho yena hayi nami ngehlela ngezansi ngoba uyazi sisi khona into ekuyenzeka njoba siphila la emhlabeni ukhula nomfowenu wazi ukuthi khona esokwakhisa njoba usifica la ekhaya mangabe ngasekho vela seko sesihlukile kodwa yena akasilahli ukuthi uhamba kwenzekani akasilahli makushoniwe nje ufika noma ufika senza umcimbi ufika ngoba ufika kuyisibongo ke kuthina lo ukuthi usasithanda uyayibona lo kodwa ukuhlupheka hayi siyakwazi wesisi lezi ngane njengoba uyibona sizala nje ukuthi uyayitshena ukuthi ungakwenzi ukuthi ithi ubaba uyakuzona thina sasishawa siphumele ngaphandle le ndoda ke kwakuyisekhakonina kumacebe ekhulu yayizalo macebe ekhulu wayethuba ubaba wayethanda lo mncane khona ukuthiwa umnandi yabo mangabe ezwa nje sese ebonga umnandi emthanda khombisa ukumthanda yabo kunalo mfowethu ke lo mdala kahle lo mdala lo usekhodi masikubiza kwesizulu mawusuku usuxakekile ufuna uthi wemfowethu ngiyeza awulungisindlu ulungisindlu yokulala
ulungisa indlu ukuthi kuzothethwa icala wena omdala inkosana kabe kuyobaba njengoba uzokuthiwa uqambushile umze sasiwakhe sonke kodwa ubaba walabo waphuma negama lo kwazi ukwelusa wazi inkomo wazi imbuzi wazi ukusenga wazi yonke into yabo ukwazi ukuyoshela intombi ezibukweni uvuka uhambe ucuthela intombi kuze kuguga iteki 5 years uyakwazi lo ihamba intombi qome eqala umfowethu ukuqonywa waqonywa kanzima lawa uqonywa intombi sisi khipha imali hamba ukhumula waqonywa umadluli eqala sisaphetheke lokhu kwethu wasemakhaya qonywa umadludla wakhe sajabula kodwa kusho ukuthi into ema ungadalelwe yona ihambe ngihliphizeke nanokuthi ke thina sasithi mawuqonyiwe bethu obaba uzoyibonela kwakuqeda amandla ke lokho ngoba ungenamuntu okusekayo uyayizwa lo ongaseka umuntu nje sidalo mangabe umithisi kwakuthiwa hamba nokumithisa kwakho bawuqonyiwe kuthiwa hamba nokuqonywa kwakho wakhathala umfowethu hayi bagcina bengaswela kodwa ke ngicela ukuthi ke sahlonza phela indlela engasengiyithatha nayo ngoba kwase ukhona indlela ezazi ngamvumeli yena angeze ukulokho naye angahambisani nazo njengomuntu wayenentando yakhe nawe ukuthi ayikhethe akahle kwaba yilokho kwaba kakhulu ukuthi imigomo nempilo yamkushintsha kwayo umama akathokoza hayi impilo umfowethu mayethi yashintsha kwaba lento ifana nokuthi umuntu uyothwasa ngoba umuntu mangabe ebizwe ubizo lwakhe iba khona lento ukuthi mhlawumbe ungagcina emndenini usubukeka njengomuntu yabo owenza ukuthi lendoda yalahleka mina ngifuna ukukhohle kwathi ihlala eNewland mina igama layo ngangilazi ke mase siseThekwini kwaku Hamilton ngahamba nami ngaficana nabanye abantu la ngangihlala khona athi umuntu hey ngathi ngigula uyamazi umuntu okuthiwa unala Hamilton ase ngithula ngathi ngizoyiphendula kithi ngoba umfowethu uvela kumazi uthuko athi ngasi uzoyibona eNewland East ngaqala ukumthola lapho ukuthi usekhona ngoba ngangasazi noma ukhona le ndoda iyafana nomuntu ubhuti wena siswe owahamba nje ngoba makwenza umsebenzi ekhaya ngaleso sikhathi hayi ngwangeke uyibona umthola manje sekukhulunywa ngaye sekuthiwa nakho yini kuwena so umthole sewumuntu onjani uthi umuntu angeke yena ngithi ngeke ngiye mina kusibani manje uyabona lento ukuthi ngeke ngiye mina kuqosha mina kuqosha kade ngihlala naye lana usengaphilisa mina yabo ngasho njalo wathi lo muntu hey wena awazi ukuthi lo muntu wakini uyasebenza hayi uthe sebuya ke kulokhu sisi nami ngantshontshwa yini inkomazi nje kodwa ke esihlobene naye ngamfica lapha ke ngaseDanbridge wangibona futhi ngathi ngifika nje ngathi obakithi lo buso wangikhetha kubantu abaningi nami ngashaya uvalo manje ngizothi ngihamba nobani ngoba la ngiqondile uyayibona cha mayefika futhi wathi angihlale eceleni ngahlala ngambona ukuthi hayi ngeke phela la angihamba nomuntu ongaqondile kuzokwenzeka ngaphuma lapho lo ngihamba lo la manje uzozangibuza ukuthi ngihamba noba mangifika la sicane naye la kushona omnye umama umuntu oyikhulumelayo ke lwakithi anakho ukuthi mhlamba abantu bafice bengakani wathi efika nje ngithi kuhlelo imali ekhaya wathi ekhaya kuyaganwana akekho umuntu ogana umfazi wethu ngase ngithula ngambuka ngathi ayibona kanti konakala uthi ke uyambona uma ubaba ngithiwe gana umkhosi wamathathu uthi uyambona uma wayika uMamthiyane uganwe nobani umali awumali babe bathathu thina kithi babegana ubaba bebabili kubaba egana uMashezi uMangema noMacebekhulu utshela ke laba bantu abahamba angithi abantu ke mangabe bengasazi isithembu bathi uyahlupha cha hayi ngasho kodwa mina ngathi hayi mfowethu ngiyambona uzosithatha isithembu ngendlela aqondisa ngayo uzosithatha isithembu ngoba
kusho ukuthi mayetshengiswa omalo nabo sebekhophohleleka omalo bahleli uyabakhomba uhamba nabo abantu la uma ugane ngababili hayi ngibone yena ke seganwa ngokusedlula ke manje thina phela sigcina ku2 no 3 yabo ya cha wesisi angichaze umlando walendoda noma ngeke nguchaza wonke uzalo umacebe ekhulu wasolakeni emo Siyabona. Litaneka Mkhize. Kodwa noma kungasekho ke umthetho wakhona mina ngwase emachubeni lapho sasuka khona nonala eseyingane yena mina ngizoshada ngishadela kaMkhize eduzane nje kwami nanga umuzwa kanali eduze lengane ke ingane incane nje kodwa ke ukukholwa kwayo msengazi nje ukukholwa kwakuphenduko kwayo hawu yasiphendukela nje ingane igama layo lokuqala nje ethi thank you Jesus amen thank you Jesus amen sayilandela kodwa ngiyabona kodwa ukuthi kwasuka lapha ngoba yayisukela nje ingane sabona ingane isiqoqa ikhuluma ngendaba zika Jesu ukuthi nje thank you sajabulela khona lokho hayi lengane ngiyazi nje incane nabazali bayo kodwa abazali bayo ke umaxaba babemkhonze kakhulu umacebe ekhuluma wayo ubaba wayo unala ayi engikhonze kakhulu unala ke yena walokhu uzahlaba inkomo ezu2 kodwa kungekho kahle izinto zokuthi ebungaza amadoda kahle awangibona nje umaxaba esethola ikesi into ayijabula thola ikesi kaBhiya wathi wangisiza mfazi kaBadle uphethe ikesi kaBhiya wathi yabona ke abantu bangapha esikhaleni ngale angifuni nje ngifuna kube wena ozosika inyama iwena ozosika inyama ubapha amakhosikazi ngoba manje uyangithanda kodwa ke safuna ukushoka indaba yakhe yana wathi mase shonile akothiwa akosho uyibongo zenkosi ushaka ethi nje mesehla zishiwe wathi mina hawu ngizosho kanjani engane likanala ngoba manje sayiphendukile ayisekho ngapha wathi nje azosho ibongo engikhonzile ubaba wakhe ethi nje akosho ibongo wathi nje mabona maselehlisa ibhokisi maxaba ungalenza iphutha besho leyo nto ukuthi besho ibongo zenkosi ushaka odlungana kandaba ngazi mina ngizazi ezisho yena kodwa nje wayethi nje mangehlisa nje ibhokisi bese besholona izingane zami hayi sasikhonzene ngendlela esimanga noma wakhe ngikhonzile noma wakhe ke mina ngigane kaMkhize nezalo maMkhize Manje gogo inkosi uyibona isaqala ivangeli. yebo Ubuyeqala ngalesa sikhathi namanje. Yafana kwenye khona sekukhulile okubonayo. Kukhulile kodwa manje angisamboni phela ngamehlo sengimbona nje eredweni yabona mekhuluma eredweni ngiyasho ukuthi valani yonke izinto ngisafuna ukumlalela yena mase eshumayela hayi uyayizwa futhi iyaphendula lensizwa ngiyayizwa iyaphendula noma abafundisi bake bayinkanka hayi yaphendula ayinamahloni akungasho ngathi elele ngathi nango ke ngikhumbula ke ubaba wakhe ke nobaba wakhe enjalo hayi engafuni ukuthi umhlule nje umphendule mina ngangimhlonipha ke ngikhonze kakhulu ngoba ngangimhlonipha hayi ongabhedelwa kubaba wakhe hayi umakhe elunge kakhulu macebe ekhulu hayi welunge kakhulu umuntu nje ethanda ukuthi uyi ubaba wakhe kodwa ke efuna ukuhlonishwa cha mongamhlonipha impela hayi ngizozwana kodwa momhlonipha umgobela hayi ngizozwana kakhulu hayi ulokhuzana mina ke ngangiqogela kumacebe ekhulu nezinsizwa ngangiqogela bona lezi ingane zakhe ngithi wena uyingane yami olokhuzana nje ovezi nje labafanyana ngangithi wena uzobe ingane yami wena mase ukhila mfana wami kube wena ongisebenzelayo ngangithanda nje kanjalo ukuthi kube izingane zami ngendlela esazwana naye kodwa esazwana kakhulu naye ubaba wakhe noma enolaka nje kodwa ayingangimnqoba mina ngani ngenhlonipho nje kwakuhle emachubeni futhi kuzwana wakhe lapha kwakuyindlela esimanga ongadli omunye engadlile ongenakho uyazi ukuthi nje mangiya lapha ngithi kuboka welephi ngangithi nje into ethile ngizoyithola kuboka welephi noma yini mangikufuna ngizokuthola kuba welephi sasenze njalo ke thina kwakwenye indlela lapha emachubeni kwangasho ukuthi nento yakho wedwa Okuyiloko inkosi esifundisa kona njengamanje. So ungathatha wena ukuthi indlela inkosi eyakhula ngayo iyona indlela asifundisa ngayo nathi sisizwe sakhe namhlanje. yiyo ke impela ukuthi ingabibikho odla omunye engadlile ngoba emachubeni thela savela khona kwakuyindawo nje
namanje ngisho ngithi ayikho indawo enjengaleyo ngoba owungadli omunye engadlili futhi wowungasho ukuthi uzozu impela ukuthi uzocela kwesisikhathi mina ngithanda kakhulu inyama awu mangibuya ukuthi kuhlatyiwe lapha ngangibese ngiqonde khona awu bengisikele bengosele awu ayikwakuyenye indawo lapha ngathi noma sengisuka khona emachubeni kodwa ayisakhona isikhala sokuthi hayi angisekho ke manje lapha yana kuleya ndawo eyayinhle ngohlobo olumangisayo hayi yebo ngalesikhathi samanje sizokhuluma naye ubaba uNala okubhuti omdala wenkosi yethu Somnala njengoba sikhona ke la ekhaya namhlanje kukuhle kunjena sisemcimbini womshado wakhe uzosichazela ke kafushane nje ukuthi namhlanje sizokwenzani yini inhloso yalomcimbi sikuwona namhlanje siyakubengelela baba sicela uqale nje usichaze kafushane ukuthi ubaba ubani mina igama lami ngathi kanje ubaba uzenzinkosi Nala ngase ngiduma ngelikaFanusi la ekhaya bekwenzeka la ngathi unkosikazi wami ngoba ngokwamaphepha umthetho waseSouth Africa sasishadile ngokwamaphepha kodwa ngokwesintu besingashadile lokho ke kumina kukho konke engikwenzayo njengomuntu owumZulu omuntu wesintu bekuseyisilonda kumina ukuthi lento angiyenzanga la kuqala khona ukuthi kufanele khona ukwazi ukuhlukanisa bathi ngesizulu uyabulawa ngale avuke ngapha ubebuleweke ngale kubo kwakhe ezovuka la kwaNala uyabona kunenkomo efika kuqala imbuzo okuthiwa yophapha ekukhulunywa kuyona kuthiwa yophapha bese kuba kuthiwa umncamo le yankomo mayisefika la njengoba nibona kuhlinzwa nje kunenkomo ke yakhe enenyongo yakhe esimvuse ezochela lenyongo useyavuka ke ngale ngoba ngesintu mayiseshonile umuntu akazilelwa kabili unkosikazi usekuziliwe ngale kubo mayiseshonile uzilelwa la yena kusashona bekwenziwa lokho ngokohlelo lokuthi umuntu oseshonile siqeda nje izolo kade sisesigcaweni sesibuya kukhona abanemoya kwavuka imoya sesithi siqedile kuphuma imoto futhi kwahanjwa kwaqedelelwa lento ngoba bese kufanele kusale lento okuthiwa yihlahla bekufanele limlethe la ihlahla ke lahamba ke la wayokwenziwa ngehlahla ngazomhlangabeza la isangweni futhi mhlambe mangikuzwa kahle uthi wena ngendlela okwenzeke ngayo izolo ngokukaNkulunkulu nangokwethunywa zala ekhaya abadala kuye kwavela ukuthi ukhona enikushila ngoba njengoba bese umuntu osohamba emhlabeni wahambela kubo ongakashadi sekufanele aqalwe phansi ayolandwa kabusha ukuze ethulwe kahle la ekhaya ngeesizulwini la esintweni sakithi umuntu mayengakhishwanga kuthiwa ukhishwa kubo ezemzini afika avuswe emzini uma engahlala la ekhaya aze bewugoga abe ukhokha abe ubani uma engakhishwanga kubo khona kufanele ayiqale uyilande khona uma iseshonile lo muntu akangene kubantu ezinyanyeni zala ekhaya kwaNala uphindele emuva kubo sekufanele wena uyomlanda kubo uzomfakala bekwenzeka lokho ke besiqhubha ke lokho kodwa bengikwenza ngokohlelo lokuthi yebo usashona kodwa bengikwenza nje ongathi ukhona ngokuthi manje ngokulikamoya ukhona ngokulikamoya ukhula uyabona sithatha ngokuthi ukhona ngokwenzeka kwezinto bengingafuni ukwenza ukuthi hayi sengigcina icala njengoba akasekho ngikwenze nje sengathi ngikwenza naye kuzothi ke namhlanje sekuthiwa kuthiwe ke namhlanje izolo bekuwudwendo sisesigcaweni kukhona induna kubuza amaphoyisa kwenza yonke into uhlelo lwakho nosiko lolo kodwa namhlanje kuthiwa ukuqholisa njengoba de kuyima kubulawa inkomo zakhe esizomqholisa ngoba akakasekho akekho ozosala la kubona bazoqeda namhlanje sekwafundwa abantu sebasebenza sekuzokwenza konke namhlanje lo bembhincela isidwaba uyabona bembhincela isidwaba ngisazobamba imbuzi ngisusele isidwaba kuyena sisale lesidwaba nomnikazi wasingene eboxini lakhe ngoba uyaphila angithi ayibona manje sekukhumbula imbuzi sengikhiphile kodwa kuzothi kushaya intambama lezi imbuzi izobe seyibuyile ngibamba imbuzi ngisusele isidwaba kuyena ngoba ubembambele leli hlamvu
lisekhona le nyongo ezomvusa inyongo le ekuthiwa uvuswa ngayo umuntu ukichelwa yona kuzochelwa leli hlamvu kuzuchelwa yena lo bembambele akachelwa kabintu umuntu ngenyongo mhlambe mhlophe usisize lapha enyongweni abantu abaningi aba-understand yenzani ukuhlanganisa umuntu nedlozi la ekhaya njengoba efika umamkhize la ekhaya ezolokhuza nakho la iqale khona lapha kubo khona imbuzi okuthiwa yophaphe ngithi ibulawe ngolwesihlanu ngolwesine kubulawe le mbuzi ekuthiwa yophaphe wakhishwa isikhumba njengoba ngifaka isiphandla nje kwafaka isiphandla ngakusasa wafakwa le nyongo uyifakile namanje le nyongo le lo ke oza uyifakile uma iseza la ekhaya usezothi uyise mayesehamba ayisika yonke lento ngoba useqedile ngayo usemsulile ngale ngokwamadlozika ngikubeke kanjalo usemsulile useyisika lezi nyongo uzofika ayishise ngale noma igqibe sesizothatha ke thina le nyongo lenkomo yakhe ke namhlanje lesiyibulelela sithathe le nyongo simchele ngayo uyavuka usevuka kwanalo usefile kubo Ishithini konke nje lo mcimbi baba esintwini sethu siphila singabantu ikhombisa indlela phela yokuganiselana ukuthi namhlanje kuyaganiselwana umfazi uyafa kubo avuke emzini ichaza yonke lonto iqoqa nje into eyodwa usefana nengane yala ekhaya manje uyozilelwa la ekhaya uyokhalelwa la ekhaya isililo makuzilwa kuthiwa kuziliwe kushoniwe kula kwanala akaseyuzilelwa kubaba kubo bofika nje bezokhala ukuthi ngoba kuhlobene ikhwa lipheli kodwa yena usengwala ekhaya nje ngokuphelele uma esekhulile nje sewugogo mayebona into engalungile la egcekeni njengomama mhlambe senabazo uyaphuma ngisho egcekeni mangukuthi indoda isekho usemelele umuzi ukuthi amemeza athi abizo oyisemkhulu nogogo baleka ukuthi niyekelana intembi lekhaya ngithi kuqali umuntu bebe ibhedlela engabiningi ubebelethele egcekeni makubona ngathi unkosikazi akabeleli ivundlile bephuma nje umuntu kushaya indlu salukazi sibhula indlu senze yonke into lese sasibulewe lapha savuka la ngoba usengolakha kushaya indlu kuthethwe ikhale phansi ingane bengahlinzi umuntu ngoba ngathi ritual esenziwa sengisho nje isiphila sesiyazi ukuthi sesiphucuzekile ngaba into esayenziwe ezindaweni le ngane yami khona izisho zakuqala ungathi wena uma umuntu ngutshena ngesintu kufana nje nokuthi mangithi mina kuwe isala kutshena libonwa ngomopho ungathi lento iyasebenza kudala iyasebenza lento manje ngeke uyibone kodwa uthi iyasebenza yonke lento isahamba njengoba kunjalo akho mehluko abantu abashintshile ibingathi ungasho nemhlophe uthi Inkolo okunomthelela ukuthi sinezingane ingazali sinezingane impilo engayiphambili zifa zincane njoba nesisho sihlonipho omdala uhlonipho omncane ukuze impilo yakho inde njoba usho ukuthi isala kutshela libona ngomopho ngabe uwona nomopho lo abanye bathola umsebenzi abanye abagana yiwo umopho lo yilo ke isala kutshela libona ngoba mina mangikhuza ingane sengidlulile kulonto ngiyibonile lo mncane kufanele ngimtshene ukuthi ungakwenzi lokho ngane ngoba sengiyakwazi mina ngiyiphosile khona angishisa umlilo hey bhasobho luzosha ingavumi ingane bese ngithi isala kutshena libona ngomopho njoba amanye amazwi mangukhuza ukuthi uzosha la uqhubeke wena usoze ubone ngokuthi ushe nawe uzolimala uhlale ejele ubulawa abantu ukhwazwa abantu uginqike nezimoto mhlambe unenhlanhla uphiwe imoto udaka uphuza utshwala uhambe ngemoto uthi yakho le moto ushayisa imoto wenzeke zonke nje izinto ezimbi yisala kutshena libona ngomopho ke lapha ubunenhlanhla ukuthi uphiwe ubusuqala ke unuka ubusuthi hawe uyababona nje ngithi uyabona nje mina njengoba ngimnyama nje iposition engidlalayo la mndenini ngiyathakatha hayi kimila kodwa mina njengoba ngimnyama ngiyathakatha yabona nje umfowethu nje ngoba ehamba ngemoto nje uthwele lento angithi uyabona kuphilwa lo mpilo ufuna umukele nje lokho abakusho wena uyazi wena ukwenzi lokho lokho ebengikwenza ke la ingempela wena ungakuthatha kancane hayi uyahlanya eke ngufane kusele ukuthi umfowethu lo inkosi le yomnala ngiyayihlonipha mina ngokwemsebenzi yayo njengoba ifikile la ekhaya ikhombisa nayo ukuthi vele kukubo la ekhaya njengoba nimi la egcekeni kuthi igama umuzi uganjwe igama uthi igama lakhona ikwaqamba ushilo igama likamuzi kamkhulu wethu
manje ke ngokulandelana kobaba khona lokuthiwa inkosana ligcina luwela ngakimi osephumile lakha nobaba baphuma bakha imizi yaqanjwa amagama nabafowethu kanjalo mina ngisamile la nje ububona umndeni uphithizela nje beze ekhaya elikhulu kwaqambushilo akasekho umama la ongizalayo wangishiya ngimncane nonkosikazi wami omdala uMamkhize wangishiya ngimncane kodwa mina ngoba ngikhona ngisalibambile leli khaya nonkumakoti lo ubona umuzi wakhile nje wakhiwe uye lo muzi sengiwakha isibili ngokwesikhaya ke njoba kungorawundi nje sengade ngakhe ngodaka sengakha ngeblocks ngakha ngetshe ngokwesimanje ke nje phela ngoba lezi indlu zodaka u5 years uyakha futhi uthi uyiqeda indlu la yodaka umuhle ubuyiqeda futhi la uqale phansi futhi usebenzele emva njengenkulu ukhona kumakoti okhona osenensizwe embili naye sengimlobo neniqedile kodwa fanele sidlulela ngamanye amazwi mhlophe ubungekwazi lo makoti ukumthatha ungahloniphile omdala mhlambe umhlophe asale sesitshela ukuthi njoba wakhile la ekhaya ikhona indlu kaMamkhize ukuthi ngoba abanye bathi umuntu uma sehambile uhambile nje njoba sithini kuwena lokuthi umbekele abe nendlu yakhe njoba simile nje la ekhaya simohlangothini lwesinxele ihlangothi lo sokudla nanti emva kwami mawungabheka emva kwami la sokudla lo hlangothi kukwamamkhize la kule yandle engale zonke nje lezi zinhle engale ngoba le ngenhle enkulukazi kuthiwa ikwagogo iParliament la ekhaya leli kwagogo lapha yonke into engalungile ikhulunyelwa lapha nawe mawufika uisibhungu ufikela lapho uthiwa usaphila kodwa uphumaphi uyabona kulolu hlangothi njengoba nimile nje la le yandlu le niyekele ngezansi lezi zinto zothule ngezansi ichiba leli ngezansi indlu yakwaMamkhize leyana leya njoba befikile nje abasemzini bangene naye khona yize ngasekho kule yandlu ngokwesintu sethu uyayibona lo iyona ndlu yakhe unkosikazi unendlu yakwakhe ngapha uhlangothi lwesinxele njoba sengingachaza ngithi kusho ukuthi nginabafazi ababili ingakwamanxumalo la ingakwamamkhize la akunakho ukukhuluma lokho noma ungaganwa amakhosikazi amanga athatha ama position ukukhumbuzisa abantu ukuthi nobaba umama omdala wethu uma wakho manje thina simbonanga masifike emahuzu ngiyakhumbula ukuthi njengoba ukhomba ngapha kukwamamkhize kwakwamama umangema ngapha nawe mawakho wawakha ngapha bese kuthi umama akhe ngapha nami ngakhe ngapha njengoba nje ngichazele lo muzi ngichazile nobaba umuzi wakhe njalo umama omdala umangema sasakhe kulola hlangothi umama Macebe khulozala inkosi leyo somnala wayakhe kulolu hlangothi iphuma la lo hlangothi lwasendini yasonxele angithi yabona esithi ke ngesizulu isekhohlo lolu hlangothi lwasekhohlo ngoba mawungena uhlangothi olukhulu ungena ngalolu lwesokudla uma usungena into esokhohlo sasinxele uyakhohlwa yonke into ngoba mawuvuka uyinxele uzuwe embedeni uphenduzo lokho uyayibona kuthiwa yikhohlwa ke ngalokho yola sokhohla ke lolu hlangothi lokho ebengikwenza ke bengenza lokho okukhuluma kuyikho nje ukuthi ngibongile nje ukuthi umfowethu lo inkosi usomnala bakhona naye lo mcimbi azolunguza umcimbi omkhulu ubuyizolo namhlanje kuthiwa sekuyaqholiswa sekuyahanjwa namhlanje nje kuyathuthwa sekuqedilwa kuyavaleliswana sebeyamshiya lo muntu ngokomoya sesinaye la igcekeni sazoqhubeka nomsebenzi yakhe yokumkhulumisa noma engaseka akhulume uyabona sengizothi ke isiZulu kangeke siphela ukomama abasele endlini kamkhulu Stetete waba no baba bawu4 le ntombi leni ibonayo yaqoma yamiswa iduku layo lama kwaqambushile iqoma ubaba olama ubaba uyabona intombi ke yezingane zethu uyena makoti lo eweyingane zethu uma ke kuthina sekusele yena nomunye udadewabo sebebabili oma babeganwe nobaba akekho mhlambe ngaba munye owayenonkosikazi oyedwa uyena uzoyichaza ethi bona babe bangaki uyayibona lona yami siduku la ekhaya njoba niyibonile ekhaya nje ilawa eyamisa khona iduku kwakungakabi khona la kodwa usaqhubeka njoba ithe mayiqhamuka la nantu uyambona sihamba kanjani kodwa uyithwalile wafika uzephi kwaqambushilo la qoma khona wazala khona kwawo yonke into yakhe ikhona yena waganela khona bekusho ukuthi bengizochaza lokho ukuthi siyabonga mhlophe kakhulu hey
hayi awazi ukuthi sisizakale kanjani baningi abantu abazofunda phela sesiphile ensukwini isiZulu sethu noma isintu sethu la sesilahleke khona. Awubheke manje ukuze siqede yonke into. Awunyongo Khona ke babudini umfanele kwamanje inyama yethu ngoba sifuna siqede. uzokhuluma nawe. Khuluma nje. Khuluma. Ungakhathaza ukuthi awuzizwa ba. Bingeleni Dodana ma. Ngiyambingelela. Igama lakho kwabani? Kwakukhosha kufanele. Ngamthola, ngamkhulisa. Waze wahamba wathi emsebenzini. Naye wayitholela abantu bakhe abazomphelezela. Sengimshiye nabo ngithi ngibona sebezomgada thina sesiphelile indaba yathi siyedlula manje emhlabeni. Ngiyabonga konke la. Awusho ukuthi nani enze njani umaciko khulu? Masenhlushwa. Hawu nentombi yakwadiki sayisikhomba kabi ithi hey la isimemeza wekhosha kufanele imemeza ufanosi webani ubani inkosi wethu wezenza inkosi amadodana kamkhulu lawa ogala siyama lapho siyabonga abantu bakanala nani niqhamuke nifike nizosingatha lo muzi ngoba phela asanazi senaba abantu bamasonto siyibonge kakhulu sonke Batshele mali ukuthi baba babe thanda ukusihlupha sisuka usizwe. hayi sekuphelile nina abantu bami angeke angeke ngosho lokho